Myanmar Ram ake darangem Myanmar President General Min Sui Chuan Myanmar sipayin Shan State ta helpol pathum inzom khom atukdol theilawani chuan Myanmar Ram hi ke dar theidin huna adingani atimau mai he thu hi Myanmar sipai sarkar emergency meeting a asoyani a Myanmar Rama sipai ten mi pui thanlal ongsa su chi kai try NLD sarkar an pe tha a thunei na anla ka tanga kum ni le achan ve nu a Myanmar sipai sarkar chuan chawrau e ka thai chan ta ni in alang October ni somni pasari sang ni somni pathum khan China Ram Rishul Shan State ta Shan Rama helpol pathum inzom khom the Brotherhood Alliance chuan Operation 1027 na yin Myanmar sipai te an kap na sa a Myanmar sipai commander Brigadier General Ong Ki Luin athinge nge a ani hi Myanmar Rama sipai in thuna in anlak nulama in dawn a sipai thi lal berani November ni sari sang ni somni pathum khan Karenni Resistance Force te chuan Kaya State a be pui an thak vele thunga Operation 1107 hian Kaya State pum chu an latani in an soye Mandalay region na Mandaya township a po anin kap na sa ani he Mandalay khupui chung ani lauti sha tur Myanmar Rama State chang ming kahan lam den denange Thanin Thei State Kayin State Yangon Division Bago Division Ayeyarwadi Division Mon State Kaya State Rakhine State Magui Division Mandalay Division Shan State Chin State Sageng Division Kachin State Myanmar Rama sipai sarkar le mi pui an in dauta chu ani bermaya helpol tamna men lo an omboka engtinge sarkar hi alakal theiti hi ngei twa tham fe atlengani helpol chu kan chhar chin ma te anga Karen Kachin Kareni Chin Wa Kokang MNDAA Paluang Tang TNLA Arakan Army le adangte kuzung chang khle in ade ilawa kezung chang khle le angai don tlat mai khotin deu thwa mi pui veng him tu sipai pol People's Defence Force PDF an la omzuya Myanmar sipai sarkar tan ti ngai na tak om thlot lawani Shan hel in som khom the Brotherhood Alliance chuan ram an la dwai doya military post zale khopui pali an la to a sipai unit khat phei chu helpol kuta anin petopa an khopui lak zinga chinshui hole shenwui khopui te phei chu China Ram chung kongpui poimo tak mius konga changa China Ram luka ramri in sum don ton na khwate anile ngal Myanmar Ram hian China Ram changin chak alana sa in pur achu hnem hle a United States Institute of Peace think tank chuan China le Myanmar Ramri in sum don ton na zazela somli ve zet helpolin anlak ta khwate kaltlang vekani a Myanmar sipai sarkar sumnar poimo takani ati China Ram chung kongpui le lu ka ber helpol kuta atluk chuan thu ato pelumam ti angvelani International Crisis Group Senior Myanmar Advisor Richard Horsey Soidan chuan tun hi Myanmar sipai ten thunai na anlak nulama andin munchiat lai ber ani hial ome Shan State Kaya Chin Rakhine Mon State Sageng le Megui region te PDF lam mi pui sipai ten ram an la dwai doya Economic Times India ina soidan phei chuan Myanmar ram zat ve za asum nga lai hi mi pui sipai ten an la to hial ome ati ani Shan ram helpolin Myanmar sipai an dawngam na chan hi China mit mai an hmu wang ani theyang engwang e ti chuan Shan rama khian ramdanga tanga lo lut internet and online na inbum na lam sum don na lian tham tak a oma heng internet fraud lam boy pui tu te hian China rama mi pui te hi an bum hnem bera China sarkarin aning ve tanganga heng mi bum mang ho man thei turin Shan helpol hi atho pui ani thei boke Shan ram helpol hotlin na chuan Myanmar state chang helpol ti ila mi pui pol ani zok ma ang chu ati phur thara muntin mun tanga sipai andawa khoila indaw na chanchin bernge ka soita kangti po shat a harsata magvedi umai chu India ram foreign policy hi ani a Burma Ram ani laya ta to Myanmar sipai sarkar military junta khi athlop tlat zel ani chu tunchuma po ala thlop cheu ri khodar khomoi tui buala police home Mizoram ron tlan chhiate po helicopter mangin Manipur ram more a ahanda a chute tang chuan tamu khwa a Myanmar sipai te kota ahlanta ani TBC ti hi tlau tui bual chhuak ti na ani za haw nam chong peng an ni
khovel ram ro pui le hausa ten Myanmar ram hi an sanction awangin economics lama hian min online kai shwai chi pai sarkar hian har satna atok meka eirukna alwar boxi a foreign exchange atla chamta ani Burma Ram hi sangkhazaria somni pali atang khan British in a 10,000 alo optana sangkhazaria somriat paruk kuma tang phai chuan aram pumin alata a British Burma ti alonita a January nili sangkhazakwa somli pariat kum khan independence mu in Lower Burma Upper Burma le frontier area tlangmi tenen in som khomin rampum khat Union of Burma alonita a Prime Minister Masaber unu hun lai khan nasatakin ma ansona Southeast Asia rama ramchang kang berda jingami ani mana bule bal an thon chuak nema twal chauti ka tamboka Rice Bowl of Asia Asia khumwal pui chu thleng ti ani china Singapore ram siam chatu Li Kuan Yew khan kumsom chunga Burma Ram tluk atum kha ani a ramfrai tu tha chuan no chizwar veng kha khovel ramro puile changkanga Singapore ram chu asiam ta ani hile Singapore ram education system mul mai khi aro pui thlote no pang hi mathematics science le English an thiam tir veka heng subject poimo pathum thiam tan chuan ram in rel bolna dika re thei pachia BPL below poverty line aom thei lawani unu khan in thlanvo zonnan Burma Ram hi Buddhist rama kapuangang atitamaya unu chu kumsang khazakwa somruk khan president tan thlantlin ani a tlangmi tamtak Christian ten andu talawa panglong agreement a khan kumsom nu a du chuan indan thei ti dan tlo chanin indan antum ta furmaya Julai borak sa tak chu remchan na lein general new win chuan sipai chakna mangin sangkhajakwa somruk pahni kum khan sipai sarkar adin ta a Myanmar sipai lal general new win khan Burmese ways of socialism kumsomli aya tamma akal pui chung zong khan political power grows out of the barrel of a gun ti bok hi ani achang thlan ni athu puile athunon chu ani a mi pui du dan ngai pui mo ni se aban na arei to khopang mi pui du dan ain ama du dan anga sipain thunai na pum hlum an nei theinan mi pui rik rapa opbe adua kumsomli a opbeta kumsomli chung hian ain khar khip tlata khovel ramro puiten an en san vet titia atwar tu chu mi pui an ni anu nung phungin se ti ang chia kha ani a Myanmar rampem chwa san masa apiang ani hlo ting mai ani Yangon American Embassy athok mi pakhat chuan Chin state ta khian mishing an la omem ati e anti om zia chu Chin state ta changa USPM tha an tam to lu tukani Chin musician and composer ro pui salai thwa ong hla a run nga bangkir so sal ni umpe mo run lui sangha anga Chin hill sadarang let le ni om takang mo ati hialani Khovela ramro pui berle hausaber America rama chengma se aril rungai tuana chulai ram Chin hill sa acheng renga apian le seilen narun lui kama lungbang khwa angai ema nima sela Myanmar ram sipai sarkar awangin apian naram chu let le na tak ani to mul silo Aung San Suu Kyi Paul NLD kai shwaina in Myanmar ram chuan democracy lam tluang a hanzo chan ve deka sheite kal chet artui hlo tumbai lek anti mek lain sipai thunai tu te du anga an duan chat 2008 constitutional referendum chungchang NLD lamin an soi sela wangin February ni khatsang ni somni pakhat khan datat ma do Myanmar Armed Force chuan martial law puangin thunai na alale ta a Myanmar rama thim azing le ta ani kumni liam ta Myanmar ral tlan tam tak Mizorama anlo lu chum lai khan New Delhi journalist pahni in nitlawan vua in Burma Ram chung boy chungchang min ron interviewa mi puitan be seina om tur zonga thu soi turin min bai seya ka soi theilo Myanmar rama thalai ti tan ramdanga pemwat afu bera Myanmar sipai swala swazia chu ramhwai ain an swazok dei ti kalau shilani Democracy is a government of the people, by the people and for the people. Ti Abraham Lincoln to say te khachu Myanmar sipai how to te hian arimara po an shilo. Tatma do Myanmar sipai is the ruler of the people ti kha Myanmar Socialist Lanzin Party in nga na lungpui chu ani. He ngai dan hian Myanmar sipai how to te thwak alu laklo to a.
thu nei na an chan vei chuan an thi don si a thi ai chuan silai chakna mangin a thei chin thu nei na an chil rengang he thu soi tur hian zol nei ni kher angai lo ka vei bel ti tluk zitin ka hre chiang ani kolfin kherek zia chumak takani a phakar ti hi kol ngia ngan laka chuan nep takani bule bal nyang nar naram leilung hausak naram Myanmar chu kumsang ni somni khan Human Development Index a khovel ramza somriat pakwa zinga among pha lam za somli pasari na ani a khovel ram re thei zinga amma tonga atang thung politics kal swal rap thak zia chu soin asiak lave ato beratan thu noi tlem kan soyange Mizoram dil lian ber chu ri dilani a Burma Rama om ti zia kang khan Mizo tiril ru hi Burma Rama acheng renga kan ngei na a kan leina ta kan inzom na hi alo ril hle ani kumsang khazakwa somnga paruk khan Burma sipai tang Mizo sangruk zanga lai an oma churingot po chuan kan inzom na nge zia atar lang chiange National le Geological Boundary ramri hian min dai dang ho lo mai Myanmar ram boy wangaral tlan tam tak Mizoram sarkar YMA le NGO shang le mi pui mi mirin kan lo don sundan hi maktak le ro pui takani a henge hi ani zonun moi chu I chom nung zelang u Myanmar ral tlan te hi political refugee mai an nilawa economics refugee an ni form ti hi shat non fo turani ri khodar le khomoi tanga zo khotharar tlan te po mani in le lawa kirzai anrel chan me ke familia fa nailar chan sanga Burma sipai doctor po indo turin antir liam ta Burma infringing sipai officer anin de tangang lawilo tunlai han tangrual sipai te tran mun athatwal twala military council sipai te din munero chu aphet chan ta hle chu ani nam sipai le mipui sipai ne na indo o mapiangin Burma sipai lam officer thi le hliam an tam tak ema wangin army doctor taknial captain lieutenant reng ni mek te po hi indo na muala tir anni a infantry sipai platoon commander mo phurna la turin military council sarkar hian thupek achwa mekani chuti rualin army officer lian te leina nai army doctor chen khat sipai damdo in liana thok mek te chu Health Department lama civil doctor ni turin atirbo ve thung ti shat ani a chung an lein nai sipai doctora ahim china thokte chu khopui lian deu omna hmuna basic medical hospital defense service general hospital le field medical unit lama sipai damlo enkol tu te an ni hlom civil hospital le community health center lama thok civilian doctor chen khat mi wan dwai te chu public service doctor in ni thawa atul na hmuna pianga in thok tura ni ti in ti luina manga army doctor ni turin captain lieutenant reng pek an ni a medical battalion lama antir liam ve mek bokani kumsang ni somni pakhat February thatira kup sipai ten thunai na anpong lak du lavin Ministry Health Department noya thok junior doctor atangin super specialist doctor thlengin non-violent civil disobedience movement zomin an na tho lai chu an chol san hloma civil doctor in dei lo na po anasale zwala Myanmar zofa civil doctor CDMZ nga chuan COVID-19 shileng veidam lo en kultura volunteer masaber doctor zaute po atir phata changin CDM in mi pui sipai pol azomani chutianga civilian doctor te an CDM duak taka chuan Burma Military Council chuan Ministry of Health nwaya post rang lo turin medical lam thiam na nei mi alo sipai officer te chu an ron da hloma tanma do kup sipai ten thunai na an pong lak nu hin Army Medical College chuak po ni lem lo raldo tur chawa training officer training school OTS atanga commission officer chuak naran captain Chainway na hi Director General of the Ministry of Health ni turin anronda top mayani civil doctor ni tura anron transfer te zinga army doctor chau nilavian sipai reng dangpo health department administrator ni turin anronda nuala medical staff lo omto te ain athu fe ta zo kani paletwa khopui miza khwa military council sipai ten an bomna a twal chung mi pasari an borala hliam na zwal an omnual The Tahan Post 21st November 2023 Chin State Chimlam Peletwas Township Mizakhwa Military Council sipai ten an bomna a twal chung mi pasari an borala
hliam na zwal an nual thu twal chung mi te hne na changa hriat ani November ni somni chunhulam khan Paletwa Township ron ai khwa chuan chung atangin mel ruk vela hla miza khwa Military Council sipaiten an bom trum hian mipui hliam na zwal then khatte en kol na tur damdoi an nei mai lawa wangin harsat na an to thu shat ani boka ron ai kho che vela hian Military Council sipaitele Arakan Army AA te nili chung anin ka to hnu a mipui te ral tlan na he khwa hi in ka buain omlovin Military Council sipaiten an bom ringot thu shat ani bok Arakan Army AA te hi Rakhine State le Chin State Paletwa Township che vela Military Council sipaitenen November chol karni na vel po khan anin ka na sathle thu shat ani bok nong chokho puya Military Council sipai kempali TNLA le Mandalay PDF an lak sakba ka ral thuam tam tak an lak sak data han post November ni somni pakhat sang ni somni pathum Shan State no chokho puya Military Council sipai kempali TNLA le Mandalay PDF an lak sakba ka ral thuam tam tak an lak sak data han post November ni somni pakhat sang ni somni pathum Shan State Nongcho Township Military Council sipai kempali chu TNLA le Mandalay PDF an lak sakba ka ral thuam tam tak an lak sak thu NUG Defense Ministry chuan athu chwa antar langani November ni sompakwa khan Shan State Marlam Nongcho Township Lunchi Kem Chuin Kuhu Kem le Kongsan Kem te chu Palong State Liberation Front PSLF Tang National Liberation Army TNLA NUG Defense Ministry PDF Mandalay Changrwal Polten anlak sak thu shatani he in beina hian MA11 silai somnga MA12 silai pakwa MA5 silai som pathum shotgun silai som thum panni 5.56 silai mu singret sang ni zali somnga pariat 9mm silai mu zanga 12 bolt silai mu changkha zanga somkwa panni le ral thuam kai hnoi tam tak changrwal polten anlak sak thu shat ani bok leilen pi khwa a Military Council sipai kem CDF changrwal ten an beina a Military Council sipai ten thlona in an bom na sa hle datahan post 21 November 2023 Chin State Matupi Township Lailen pi khwa a Military Council sipai kem chu November ni som khan CDF changrwal polten an beirona Anchan Military Council sipai ten thona mangin anron pui thu shatani Military Council sipai somthum rwal vel omna leilen pi khwa a Military Council sipai kem chu November ni som pakwa ni achang khan CDF changrwal polten John mangin anboma boruak asau sang hle a Military Council sipai te chu anchan ten thona mangin anron pui thu CDF mara thunei tut pakhat chuan asoi Hemizan hian John mangin kan boma miron kap thei mai lawa atuk jingdar kwa vela anchan ten jet fighter yen voi thum anron boma November ni somni tuk po khan ral thuam lianin voi ni vel an bom le a keini chuan kan kap vek to lauti in CDF marathonei tu pakhat chuan asoi Military Council sipai ten an boma wangin leilen pi khochunga biak in pakhat achia a twal chung mi puite chu boruak an shat lok awangin an lo tlan chilok manani he in beina hian CNA CDF matupi CDF mara CDF zophei changrwal ten an beiron thu shatani a in kap le theidin hmuna an lo om thu shat ani bok Kalei Township a in dauna a om civil police soilo mi pakhatin hliam atwar November ni somni pakhat 2023 Zofa Journal Shaging Region Kalei Township Marlam Varpui Khobul Thanglui khwa a chuan swasipai SSC mi somthum vel chuan Kalimyo chunga mipui sipai anlu theilo nan thakhat chung anlo defense to a tukin dar nga le achan VM khan Kalei bial mipui sipai team sang changrwal chuan anwa huala indauna chu chan ani swasipai ten lai pui an mangna sa hle a lipan chong khwa 7 day biak ina lai pui tlafu in pastor no puin hlia matwara tuna in enkol tir me kani a anun na atani ro hlo omlutuk ani lo thu twal chung mi ten an soi
kolkul khwa atangin swal sipai SAC motor pathum local chu mipui sipai ten an kapa indo thlona anron man le nge arin om hle varpui le thanglui khwa mipui po anral tlan na se le ani mani se himna nia kan shiat na hmuna kan om cheu don nia kale kol pui lama MI somthum panga athlok kwala mipui wa chwalo athale ang tuna tak chuan are dewa ma se akha tokin thom ala oma mipui sipai lam thi le hliam shat anilawa ma se theitop chu in annor zelani kan pasal thate tan I chong trai pui zelang u tahan bazar khar ani a har sanakara mangai na nen kan u naw mang angral tlan lo boy pui tu khutlang mipui chunga lalpan ale tam takin mal somol ro se Burma Sipai Brigadier General Hialpo Indawna Anthita Rilruchiai le beidongin Burma Sipai te anomta 1027 operation chungin Shan State chunga Burma Military Council Sipai officer ni nasang takchil mek 99 Infantry Division Commander Brigadier General Ongki Luina Meu Thina Battle of Mongko Chanchin Hian Burma Sipai te thile hliam antam to zia tilang chiang tu ani 1027 Operation Chung Hian Army Division Commander Brigadier General Ongki Luin anga sipai ni na sang takin indawna muala thi hi ala ngai lo No Infantry Division Headquarters mun hi tuna chuan tangwa sipai jinga nam sipai MNDAA Polten Burma Sipai Tatmando chu dohne in anlwa to a awmna mun hi tran mun poimo tak tlangbok mual thatak strategic hill ani a tuna chuan India le Burma inrina tiaw lui chunga Chin national flag antar a phelo phlop angin anni po annam sipai puanzar chu indi thei takin antar vu to ani Burma Sipai lal Brigadier General Chin hi twal chung indawna anla thingai meulawa soitur ting tang chuan kumsang ni pariat khan Brigadier General kongmi ata chu Sitong River Bulloka nam sipai ten anlo ambu shawangin alo thito bokani 1027 Operation Anne Chantir Khan Brigadier General Ongki Luin chu silai mu fu pala thi nilavin nam sipai ten an thiam thil drone thlona manga bom an thlak a fu wanga thi ani a Burma Sipai ten an mel man nam sipai te drone laka anin veng lok theilo chu jamar tia shiat drone defense system lama thiamna an tlak cham hle wangpo ani thei tho mai Division Commander reng hi Mizoram Chief Minister lo ni to puthen phunga sipaya achan laya ani na rank ang Brigadier General rank kha ani a sipai officer mo phurna sang takchel tu ani anchung chia a aya ni na sang hi Major General ani a Myanmar Army structure a chuan Brigadier General in a opsin in dawnama chhon thei Infantry Division le atlukpui Strategic Operational Command Headquarters somthumma ani Division Commander chuan Sipai Battalion som a opani The 99 Infantry Division hi Burma Military Council Sipai te jinga an chuan ani china San State mun kobia la hian hunrei tak chung omin Burma Sipai rova tak ani a an ho tu thunai na achil General Min Ong hlai na tan rin takin an thok china ni Strategic Hill tia an chuan 99 Infantry Division Headquarter mun chu laipui thatchi howitzer cannon le armor vehicle tam tak omna chu karmasa a nam sipai MNDAA le Rakhine Army AA10 November ninga jingwa chiana chunglama tanga drone bomb an thak nge hnu a le tanga an hwal betle hnu a darkarli vel chung anin be hnu in mipui sipai tangrual ten hne na an changta ani Shan State marlama hian Burma Sipai te hi thile hliam an tam a mun chen khata chuan an battalion pumpuin an family te telin mipui sipai nam sipai te kuta anral thuam tinen anin pehloma karen le gaya state lama te po chutiang tho chu an niloma Burma Sipai te chu ramle namta nilavin an shwai tu lalna achil min ong line tan chau ral thuam kengin mipui an dauti an she chwaka atamzok chu ril rulama harsana tok an omnual to ani The Zozam Times editorial November ni somni pakhat sang ni somni pathum kanram thenom Myanmar ram chu aso sang thar le ta a mipui sipai lam anje tha chautan ni in alangbok Karkalta zirtom ni Khan Chin Hills Defense Force how to pakhat chuan ne na an chan to thu chiawa soyen
tuna chuan ral tlan song song tan thlamwang takin aron ho thei ta e swal sipai te chu kan hne to a kan jamin amamo vek chewa refugee zong zong lo ho to ro ule ati ani Myanmar ram buai dan le chumi in Mizoram min hong dan chu tu ma in shil ngai lovin kan sheveka tuna an buai na ngot thi kan har satna anilawa hunrei takal tu achang khan Myanmar buai hi kan twar thina hunrei lo te chung an buai na are zok chung po hian mi ina ompui tur thlengin an wang dwa kani kha refugee lo lut te buai puin aram buaiin kan buaya rampu ma tholom kan khona mani theina mual thewa thei top kan chua chuti line central lam sarkar la chuan kan sarkar chu Burma refugee nor kir turin alo vo ve seka kan CM in huai sen taka kan unaw te kan nor let thailo thu asoi te kha alum om tak zet zetani kovelin unaw kan ni na hi min pompui deuh pha ani ti po hi an chia chian pha hle Myanmar boy hi state ang mai po nilavin India hian ala boy pui chhome ka refugee awanga boy na in Manipur ang hong dan te po India hian a hrechianga an boy na hi India tan ngoi san ngut thei ani lo ti po a hrechiang hle ani Myanmar ram a fel chuan India mar chak boy na hi thui tak chin fel thei ani arin ombok boy na lam ngut nilavin India sarkar malak na a Southeast Asia thunzom na tur kong pui lai mek pu in atwara he malak na India ta na hlok na na satak siam tu tur po hi an boy na wang hian ma alak chak theilawa an sarkarin na athok chak theilawa India tan sum sen thon na po anasa hle heng thil sang han en hian Myanmar boy na hi India hian ti tak tak chin fel pui atum angai ta hle a khovelin sipai sarkar hi andu lo vek chen khovela democracy ram lian ber India hian sipai sarkar chu athlop ngai don lawa tuna democracy sarkar din du tu te hi India hian angai vena sipai sarkar pe thlak na konga apui ve a democracy ram thatak aloni theina na tun hi India tan che thun avani bok em Myanmar afel chuan India mar chaka inzom na thatak kan neyanga chu chuan India ram tan mason na na satak a thlen nge yang central sarkar hi Myanmar boy na hian a thlir tu ni to lovin a ching fel tu ni se kan vadu to em chu chuan kan rama refugee har sanati vel mai chu a ching fel ngal bok nge yang